kaya e free and rather ya de beto manim so kopie mu Akyem Wenchi am kope bibia bedi ene me be de nenam awra wosamu a asie ne sa Ghana di hye bi si wo kwa kope famu agudie asase akasa wo mama sambra me kasa bebru be sa aduonu de wo maka asase tokurum afi na mpanyifo ni abre den kre a wo hwese wo betumi ayi wo mo na aban na senior wo potam wo Mar Ahmed ene ni ado kase bo twetwe nkoma na osmotie no kro motie no kro no de kye anko akwadwane to no nkasa wo atwantoma sini bo ene aturo nkyem buafo ni abre den penten kwani ahesuo sade be ya Ghana de hye wo kasa asase yafunum no obetumi ayi wo mo no ase asem bi sie ene nwanwa pa kire se embra asem no koso wiase nke hu ye oyonko da no da na ekrofo bi nso tu fam agudie ama o mate se o ma anuanu mo o makwa akwasha asase to kuruma mo makam ade na buagu o mo so akwa mo mbra meso mu kura bo so mani nipa na akwa mo tsa o mani se fichi du te se panyimbo ne asabe woyi mframa o via pimu mu nsem koye bebrebe na o de yentie aba na emusi ne nsem o de tudwa omu gina paki machines nyina nimi kodu ho no mo gin se me baba chi omu no mo gin se me baba boa se ye bi san nkofo na free insuru mu ndi omu chanti was omu yes a fi se ntoko bi AC wo no ye baba boy san nkofo na free pitch ni mu ewie ya ye koi omu se o ma paki machines no nti ko gina machines se machines we na mu di ye juma o site ho. It's one of the places that say nyama ha machines no enti ejina ho aye bon komo ai ba foka be hwa o ma block road no nyina nyama aduma any police phone na ma nka na be sinkenye na youth do o abe jina site ho enya sam keto we do say o mo no ma no boa na etime yi nkofo na free so but o bibie ni ho o show remorse say bibi say if say ye nuanu hye atase ase ai say pekwan na yi wo and that's all. Me no ka say you na prepare alcohol area ho na engine machine so egusu engine so ma yabu so no NADMO no phone so e ho me no ka say you na prepare alcohol area ho na engine machine so egusu engine so ma yabu so no NADMO no phone so e ho me no ka say you na prepare alcohol. Wey aban na musini a won potamo ya friend Omar Ahmed na atis wo den sam atudwa na denchamo won wo bata yenko akwasi azo ye nsantro ni ye na etwetwe nkoma azo akwa ba lejo so kwaku ahoden ho yami adoma ahoden ho kwa asemi de awra hu video a wo de ba o mafo mbra Facebook YouTube TikTok emehu o mani so ade kontrofia kokora wo semi suma ne mani abrant mono pa chese enti ayo ayi ya friend say azo wo na ade ba ye mfonyina wodi ba ya branche baako washa sengret chase waya mege yo wodi atwa picture no waka wo mo mu pra no hu bia na wafrim kwaku me da se be ano pa no so le fa na me pie bu Akyem Wenchi e bia wo mo ye se dwumedie na oba ho pitch no a ya mpani suspect se ebuku nkofo no emu wayi papa o hwa mo media bros na me ka se ne tenten be ma kuma pon nan me no ka say omo de pompo no muntum atumu a omo twin hire fiti abo no bepem sabre omo twin akofom kakra na omo papa ku mu fo abisui atu agu nsuo mu a ya wo badwade a ni aya tete yintimi jina so o tibia na se omo mutu nsuo mu gare ne honipa ne bi na mamanya mamre mu o so mutu ni ye o mutu ni yi sa nkofo wa ha me no ka say omo gusu a hwehwe mu a NADMO I talk of pensions. Hello, azo jina ye no ahoma no ase duru ba bia na twetwe mu kakra. Hello, what me kakwa. Aha, se se mete won kana wo ka bibi to aso. Aha, me say yes the test. Sir, all of mutu nsuo mu edware no mo ye search no. Sir, mo hu bodies ni bi ni ade wo ha. Anti ye tete ya test. Anti no me saka NADMO for me, director of pensions, what the Chamber District will have seen you come credit. The rap, the Yamakori, Toba Community, Alaji said to Mohammed Shido, Alaji so far, search and the course of saying and so far, no, a buyer, no, Mugita, we are search. Now, to say, I'm about one thing, the catcher, I'm a percent penny for a year fire. I'm a year fire, not pay, I'm not to a median so.
na se nkofo wura nsuo mu na omoba na omo se on person mpanyinfo yi apaya na ebia yesusu se ebia omo hu bibi edi se yoni national security for omo free kofodua ni mpanyinfo no se ko hu ahemfie ko no eti ehu omo na omo be yi apaya na afi yakoa medie no so alaji yenhwe and that population no wabonten onipa 30 onipa 40 no ye NADMO data population spitianra ana waha ana pebe no ana waha so far intelligence say the intelligence there actually ni say o say duma na omo ya ebi wo soro na ebi wo pom omo ye group enti no omo soro no omo nkofo na eka mu no na omo ka kire nkofo mo ye yi wo ta nipa form enti omo de omo video ni say nka obi anya den enni nsuo no na mmom asa ayese ebi wo me ebi nim enti na yeguso ayebo nsuo na brante no eti nsuo no enti no yebebo nsuo no na yeguso ahwehwe se yebo nsuo no wie na ahwehwe na ehu nipa ni bia na se ede nyame ase se yehu bi nsuo na se obi ehu nsuo a na se no nsuo no aye enti yebeto aso na aye akopim awie alaji me no jira ho na omo yi volunteer boot men kan fra be na kuma ko be yi anu bom hu mamu nya rehye se enipa wo no kra o hwa se ade ni si ye na nipa no doso ebi timi jare ye omo atimi jare pie ye na ebi kai mu na esa na volunteer boot ni ye da ebi be kim na se ye ntimi hu se ebi anipa bi chate na omo tumi yi omo volunteer boot na aka nipa no de ntimi ntwe nti no sto no ye ke bon so no wie na ye set ni wie no na ebe kire na mom mpaboa no de no ntire se ebi a obi wa tie nti na mpaboa no because omo amupie ye no obi kwa betime yi ni de na woja ho na wapie nti yan hwe de ebesi eti de de hwe ni mo freestyle bi akọbu se ni me se ye chen se ahemfo no because uzo omo amukonse mu edu ba bi a nyen nsam ina na omo ba abonten beka omo de asem amuka kire ni se ye me yi apaye ye ma ahemfo no be yi apaye sa ahemfo no ba no be yi apaye oho na ebehu se ebi omo hu bibi na omo nka kire odi se penifo no kwa akọhu ahemfo no na ma be yi apaye no na afi amom go ahead na omo ato omo duma so alaji mera se azo ansa wo be kono bisa panyini ne mayen se adwuma no ba bia duru no ma betimi aya na se bi omu hia moa efri nkran ene miame ahodo se de be ya betimi akontem de amomo alaji ye bisa se adwuma no ne aka no NADMO fo na se so ma fo wa ha mo betimi aye na sadi se de mpani ko finkran ba so yamba ye betimi ami se be bia adwuma no dunu kra no e ya ko na wie ya no sa e san se wo ba won se ye bonsuo no do nsuo no san ye kra no mrante na ewure mu a omuguso a omohwehwe so omohwehwe wie na nsuo no sa ko be sa di machine ati nsuo no mu ina de agu abonten se na be ya ebehu ntino ehia se ebe nkofo be free ba bia ba me teme bi so safo ya omo ewo nsuo mu a omo ye mu adwuma omo ye NADMO fo dabi omo ye NADMO fo omo kra no ade ho wan be ebra ade ni si ye no omo amu fi kuro no man kata obi enu ho wura nsuo no eya agefo mrante bi a omo ye dwuma wo Akyem Wenchi ho omo na omo wura nsuo no na mom kromafo de obi enu a oye den owura nsuo no nti omo na omo so far be mrante be na omo ina ya agefo omo na omo nsuo no ayasemo kwaku enti no sa na amane no boboba wa ha no azo ye beja wa mo akona ansa na no unse edikanya ne ntie so ene ya amana ena amana na omukochem na ebu oku omo ene ade ena sese yinso ye hu se ensuo no omo demu ensuo no na note no wo ensuo ne suru ne bugu omo so ana kire emu asanse ho kakra na ya dwunu mu ya na alaji ebenta omaye covid education amana no amana be na de na ekoso ansa na de nebu okay uga ohoni ye baby a omo ye man na ye wo omo ade no fa omo ni ye omo amana na ye dwuma na wie no na omo akwa akoti ye friend say anwia no na omo ko ma ko bobi a na ida omo so omo nya omo anu aduane omo na fa do mo omo ekọ enti ade a enye man na nkata omo a omo so omo kwa no ma akota bi no ma abon omo na the friend say so no efa o kwaku azo ya no ase ne emfa wonsi na emrepam ye besa ba nche kwasi azo no ye nsentwoni Akyem Wenchi agro wosem asi wo ho emu nkyeremu ne ye koya ye kotie na hwene ye nkwa ye